Amerikanci sa ponosom kažu, kad Amerika kihne, cijeli svijet dobije prehladu. Mi kažemo, hvala Ameriko na divnoj zarazi, ovo nam je trebalo ko šaka na oko. Ne znam gdje joj stoji preparat za skidanje šminke i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Vlog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Moja kolegica ovaj put je nedostupna pa ćete mene morati trpiti. Ali plus je što će ova epizoda biti kraća. Tema vloga je film Inside Job reditelja Charlesa Fergusona. Glavna uloga, odnosno narator, je Matt Damon. Ovo je naš prvi vlog u kojem je tema dokumentarac, a također treba reći da je nedavno ovaj film dobio Oscara za najbolji dokumentarni film 2010. godine. Inside Job je prvi film koji otkriva gorku i šokantnu istinu vezanu za ekonomsku krizu 2008. godine. Ta kriza je, prisjetimo se, izazvala globalni ekonomski krah koji je rezultirao da milioni ljudi širom svijeta izgube svoje poslove i domove. Ovaj film je izgrađen na intenzivnom istraživanju te intervjuima sa velikim insajderima financijskog svijeta, kao i političarima i novinarima. Film prosvjetljava uspon imaginarne industrije zasnovane na dugovima koju su osmislili veliki bankari te korumpirani američki političari. Film nam ukazuje i to kako nekolicina ljudi koji su iznad zakona i koji rade mimo ekonomskih regulacija mogu da izazovu ekonomsku koroziju u cijelom svijetu. Ako ste se ikad pitali zašto vam je naglo poskupila kirija ili mlijeko, ako vas kolje kredit, ako ste izgubili posao ili na bilo koji drugi način osjetili ovu ekonomsku krizu iz 2008. godine, onda morate pogledati ovaj film. Istina će vas šokirati, ali i opametiti. Tema filma je usijana i tiče se sviju nas. Ovaj film neće biti ocijenjen na kriterijama kvalitete glume, scenografije, režije i ostalog, nego će biti ocijenjen na osnovu sadržaja. Moja ocjena za ovaj film je 97%. Ako vam se sviđa sadržaj Cinemanije, podržite nas. Učlanite se putem YouTube-a ili Facebooka. Svi linkovi vezani za ovu epizodu su u opisu videoklipa. Ovdje ćete naći dvije prethodne epizode vloga, a tu vam je playlista prve sezone Cinemanije. U ime moje kolegice i mene želim da čestitam svima sretan Uskrs, pozdrav svima i do sljedeće epizode, čao!